Timbu atiande nda akwane ikiagaro mufato ganyoire ngendonda atembe amani itumishwe mbaro wako na konda around munaro kwero musaja tima tuntungitore anya gatete kero kyo bogabana tirara akeya masikani tigara ikiroge kia masikani inaro akondoko moibi ngabua na abekira mario yonse amo ngabua muire polisi ngaraba isego stuka mbarerwe moigure ngamwabera naende umotebye yamira tetageti umwako ikire umuntu ikire myaka 80 ikiabo chumbe mbwa musinyete inuro isi umuntu buya oyongo ja kwande ryoba ikiarangi arenge west mugiranga yachire note mwabati tayari lakini ndaliyo musaja ya yoje timbwa timo kende norige none chinyata naro isirige senso bizinyinge ekyabo getutu abantu ndigete babangu wenyi bara nabagetutu mubare chiminister mbwate nabakonya mubwate good share chief officer mubwate good share none bwenchi bara no ara ruru ibara chiusarika mwari yomo muroga ikiagara kimwate gasende nende je kuratama kori nje ngoja kuratama kori umuntu nabaire andetere report nje no kubeka chibesa se bare yo naende korwe igo chimotwe tigabari na abwete chikura wamanye na winete by maturity naende basike uamuzi y'abananchi baganya 2027 turigerie report card wamanya kondusia magosa na baro basabe chikura lakini in the meantime tigabanga peace of mind nkore gasi mwanchorete nkore nande na riete hira kubakorera ndegas asichinguru cyane chiko nyara. Asante mheshimiwa Gesairo na Isesa kwa kushirikiana mzuri na nyinyi kwa kazi moroche chibaranji genderete onye konini kete lakini ipana toteri kobora tuabekire chibesa this coming year monyore chikonini na kero hospital ndochetirwanere every level 5 na anyoro okokonywa coordination of government so that yaga budget yaga tubwataga ke gatumeka ase amangana management na sound keroka na ye municipality ikiaya akine ya isanire naende ntobangete mutinyu utaraera tuanza korochibara Shepark Street igo ntojibangire tebuya kamuranje mube patient kubwatera na national government na ndoche TCCR I think tutasaidiana kuweka security ya kutosha. Hii area watu ni watu wa kufanya kazi na nguvu.